Martin, witaj. Ja, arhikatederin. A ty nukas quai vidatun, No, quai radas buton investori, man. Turi but fest stas placis pirs radas buton. quejas stradas būtų. Ja, tam se suit, o, stvena stavida kirki, peršan kirki nas turi majan vajs buton, stan zvajda. Be radas buton turi but kai o ainunt quai stven. Sirsdau šan kirkin be šan turman. Quai konkretan sa suit zeman. Radas buton na zeman benias tlavai vidatun. Aha, a zvajda quajast. Vaida? Stven tu savidan trilunkan turi vidatu, sen karengun. Besta suit zeman, Yeah. stanas radas buton. Ja, stinu subsvida, ja. A dar stan būtų, nes kavidan tu bi like way to be eduns. Ja. Ar viskai stas bili ta Zemava pils? No, stas. Ja, Auktava pils, Zemava pils. Ja. Ja. Stven tas Davids izringen, izreizen kadan per jauns prosivuns kvai mazingi auktais inlēstvai, izreizen en talvidas nas turman inlēzuns. Wow. Stven. Vida? Vida kvai? Ja, vida. Stven pravruiat vitali bez Stven anlistve, ja, smuzini. Ja, Stven teinu tenai turistavidan pratin, ka iktu platėja tools mazingi eitvai prie suban krakstan, Stvenas platformis krakstan, sindit vai be detun svaisenagens, tad kai nagis būlai en vinu. Nu, tu sen specialans garbas virbikans Stven prie rists, a sēdar stāst per zmanins, ka videi kai tai turitun engneseniens debikans. Aha, kvai dabar tu beistvi? Nu, astăzi naši katedralas placin, stan, Stvenas gubuns prej radas buton. Nu, be și șan delican quest neistinen șan perapin, stvias perapis, ja, sta šai buticai, kai gitumiri, quest perapis republiki. Asmerika, ja. Ja. Perapi pagausi jau Stven. Ja. Sta dormi minai Stvenes gubusis, ja, stvina garban, quai šai butai. Stvi? Ja, Asmerika, ja, perapi Stvenas en Zemavai. Aha, ja. Telias, best, yes.